Ha ho monate ho lahlehelwa, ha ho monate ho arohana. Ha sefate se fetswa ho rengwa, moriti wa sona wa fela. Abuti Marakeng re nahanne hore ke moriti o e tla reng ha letsatsi le tjhesa re fihle re ipate ka morao ka hare ho sona. Ha ke na ditaba tse ngata hobane Abuti Marakeng o le a tjhepa tsela ya hae, a e betla, a e kenya sekontiri. Taba kgolo ke ha se lefu hakalo, empa e le hore na ha lefu le o fumana o le kae. Ha re tsebe Modimo ho tloha ka letsatsi hobane ha re tsebe nako le motsotso eo ra motho a ka re latang ka yona. Ke rata ho bua le family, sekwatsi sohle. Batswadi ba rona ne ba ratana, they were sisters. Bob Discow, Bob Di Oba, ne ba tjhaka hae mane o sa fele. Empa ntho eo ha o fihla ho rona ya nyamela. Hobane rona re na le tsa rona, ha re hloke family. Bo nkgono Mathabo ne re ba tseba, ne re tjhakela moo. Empa ha e fihla ho bana ya senyeha. Bo Skhulentjie ne ba tla hae mane ba tjhakela mme. Bob Discow, bo Richard ne ba kgona ho tla hae ba tjhakela mme. Empa ha e fihla ho rona ya fela ntho e. Ntho e fetsang leloko ko hloka tshwarelo, ko hloka hore ke re tshwarelo ngwaneso o sitele. Ka lena letsatsi ha re kopane ke utlwile ho na le abuti Lucky a bua ka Abuti Mkono. Ka ho tloha ka jeno ha re etsa mesebetsi, ha re bitsaneng, re tsebane, re phamise leloko lena la sekwatsi le bo Maskao ba le sile. Ne ba sa le siye hore le fela, ne ba le siya hore le ate le be le ate. Ke ne ke tseba hore nkgono Maskao o tswala ha sekgone, ne ke ikutlwa ha mme a ntsa bua. Empa ha e fihla ntho tsena e felletse ka bo Manana le bo Abuti bo Stompie, bo Abuti Oupa, bo Abuti Malake le bo Richard. Ya ba e fedile. O tloha moo re a shebana, ba bang re ntse re tseba hore ke ngwaneso ola, ha re na taba re dumedisang. Ha re kgutlele mane mo basadi ba re sileng teng. Ke rata ho bua le Thabiseng. Thabiseng, tlohella ho bontsha batho botebo ba leqeba la hao. Ha se batho kaofela ba tsamayang ba tshwere di-bandage. Ba bang ke ba tshwereng asene le letswai ho tlo tla tshela leqeba lena hore le utlwe bohloko ho feta. Ke kopa Modimo a o fe bohlale, a o fe le mahlo a moya hore o tlo di shebe di bone ya di hlaha. Ha di hlaha di tla hlaha, difefo le tsekotsane di tla o tla tla le batlang ka dikeletso tseo e seng tsona. Empa e tere ha batla ho wena, oh whatever my God thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ho bala ka kgotso Abuti Marakeng, re tla dula ho hopola ka mehla yohle. Ho qetetse ka Sontaha o ko le batla kereke ena o le moo, o tlo re pelo ka o kgathe o ntso o bua o utlwa ka o lla o re maoto a bohloko. Fela hona jwale nakong ya jwale o phomotse bohloko ho wena bo sa leyo. Ho bala ka kgotso. Leboha le mama baso le bua ka bohlale
Jadi kupongol kecil. Solomon upa Bibili e tlhalosetsa go upa botlhale. Empa bo tsamaye le botlhale fela. Ke botlhale, kutlwisiso le mamello. Ke bua sena ka lebaka la hore ya tumetse nako a nna tle go bua ya di-Excel results. Matric results. Metla e fetohile. Dipampiri ha di sa tla hasa di-results ka tsela e tlwaelehileng. Hobane bana ba hona jwale ba fetohile. Ha ba tshwane le bana ba pele. Se ke se ka go se bua gore ho batho bohle ke kopela le bana ba bo dikolo tsa ntate Mahaki. Ho na le moya o rena wa suicide. E re motho a utlwa bohloko ba la tsa ikgaola ditshimo. E re motho a dintho di sa tsamaye hantle a ba ipolaya. E re motho a feila a ba ipolaya. A re kopeng bohlale bo tsamaisanang le kutlwisiso e nang le mamello. Ha o batla bohlale e be o sebeletse ene o utlwe ka kutlwisiso ebile o mamelle. Ha ona ntho ya mahala lefatsheng. Ka ho Modimo re etsa hantle difuno tsa ntate Mahaki. Re tle re bone kgalalelo. Re tle re bone lesedi. Ba ne ba sa mo batle ba mo fumana. Ba ne ba timetse ba tholahale. Ba ne ba sa mo rate ba tle ba mo rate. Hobane o mosa o le lefu o mohao. Ka hii ha ke tsebe go chorus. Chorus ke na goes of Napa Asiso. Family, ya madi,
le kopantsweng ke dikgomo, ke dumedise metswalle, ke dumedise baahelwane, dikholiki, ha le ntumella kaofela ka hlompho le ka boikokobetso ke le hlomphile, le dumedise ka lebitso le matla la Morena le Mopholosi wa rona le Jesu Kriste. Amen. Ka tonka la ka ba chorus bontate ba leng teng ba sa tshwarwang ke mangwele jwalo ka nna, ba senang arthritis, ba sa tsamayeng ka dikroko, mme nka thabela ka 30 seconds re tla fela re tlo pota mo re re goodbye, re re goodbye. Ke a leboha le mong ya leng teng mo ho tlo felehetsa ntate wa rona le hore ho family e leng teng a skisi. Motswadi o tsamaile ka hare ho ntlo, lentswe la hae ha le sa tla utlwahala, kgalemo ya hae ha e sa tla utlwahala, polelo ya hae ha e sa tla utlwahala, lebitso la hae le fetohile, o se a bitswa mofu. Le sebaka seo a yang ho sona ha se tshwane le dibaka tse dingwe. Kobo a e apereng ha e sa tshwana le dikobo tse ding. Dijo tsa tlo di ja ha di sa tshwana le dijo tse re di jang. Lentswe la tlo le utlwa ha le bua le yena ke leo nna le wena re sa tsebeng gore ka be ke nnete a ya utlwahala na. Empa se re se tsebang ke gore yena o lo mo beha tulong ya hae ya ho qetela, mme re lo mo phomotsa. Ka Sesotho ba re o robetse, ha ya shwa o robetse. Ha motho a robetse o tlo tsoha, ha motho a robetse o tlo tsoha, mme ha a tsoha ho na le seo a tlameileng a se tlohele ho sona. Ha o sebetsa o le mme kapa o le ntate kapa o le ngwana sekolo, it doesn't matter. Ha o tsoha hoseng, ila o ya mosebetsing kapa o ya sekolong kapa o dutse o lebeletse se molemo se tliswang ke letsatsi leo. You're waiting for an opportunity e tla tliswa ke letsatsi leo. O tshwana le nonyana
somewhere in Mozambique in September that is waiting for October, November, December in South Africa. And then in Christmas, in December, you see that date coming to South Africa. Christmas. They were waiting for an opportunity in a certain area, in a certain environment that is fertile for them, so that they can go there. When that season is over, they go back, or they go to another country or another land. They go to I was touched. But what am I feeling now? Nakong ya ho qetela ya morena Jesu. Ona ho na le bosi ba ithu. Bana ba motho. Mareta le Maria. Khaitsetsa Lazarus. Mareta hantsa lusetsa Jesu gore go etsuwe eng go no fetse selalo. Eba Maria yena go nka setlolo se turang very expensive. O sasa Jesu. Ha we bala in John chapter 12, 1-7, ere anka le moliri wa hae a mo phumola maoto ga itse ke a accomplish ya ba Jesu re motlogele o ba ntletsa mosebetsi wa hae o katela gore itlele mo ke yang teng ke tse ke phumola ha mona tloela ka tempohatsi because ana ile se o moruti yena o na sa bone ka mahlo ana a bona. Right in the blood. Not in the spirit, same you have to do this. Time is not on your side. The problem is time. And the lawyer, time is not on your side. You don't have time. Let me tell you, right now, tomorrow you can die. You have wept. Entra se uno casieta ka last minute ta ha. Le ka last minute go tla dibua ke na tlo. Monna ya le fete mane khotsa o re ho Jesu ha o kena paradise o re ha o kena o na tseba ka mo tlo kena because o na wa Jesu yo ya tshwana le motho a se se fatla o sa ha se so sobana. Se sosobonte il pei le tasti ultimo man o so sente fare de faccia matata ora ate a to sija arimana how care un hopo para disina ana sera dan hakra tulera I've been preaching for 30 years in people how to die, we are all going to die. To die, we are all going to die. There's only one problem. It's when are you going to die? And how are you going to die? And where are you going to die? I want to repeat. It's when are you going to die? And where are you going to die? And when are you going to die? If he's dying tomorrow, just tell me what are you going to do? Nobody. To where? Whatever you have. That's why I'm praying day and night. But there's one question that you can ask me, which is the truth in my life. Am I ready to die? I said no. Who is ready to die?
ready to die. O re morena Jesu a sheba le lefu. O re ho ntate wa hae a se nwelo se. Se mphethe. Oh, la temo di botho so mpwe. O re ha se nwelo se. Ke se nwelo. Ba o re ha se mphethe. Empa ha se ya ka thako ya. Ha ile ka thako ya. Bothata ba ka bo bongwe fela ke bontate bana ba eng ba batlang ho bana ene ke a ba tshwarela ha o saka wa mo hlompha wa mo rata wa mo etsetsa the little bit favor eo a ntse a phela forget family I will listen to you I am a man of the family kina le ntate. Both of them are born. And the truth be told, I'm from Free State, a town called Rate. Buried my mother in 2022, November. If you were to ask me, how many times have I gone there now after the death of my mother? My father died a long time ago. If you were to ask me now, how many times have I gone there? I will be able to count. But if you were to ask me, before my mother died, how many times I was able to go there, I will never be able to count. How many times have I spoken to my mother when she was there, when she was alive? I can't count. But how many times am I able to talk to my sisters? I can count. Why? When are we rectifying it? Hakiba told her from today. When I am telling you, don't let anything change. Don't go to church. You are the church yourself. Whatever I just what a reason temple. Get I cosa. Come on, that Amara. Give out on the way. How did that level follow you? I am being your very figure. What's the one I am trying to say? Il est maudit. And then they try to il est atamela. Panavesi. Il pulele kitalika. I am not perfect. No one is perfect. We will never be perfect. Il vous travaille, il y a la série, quand il poulero, Kamaso, Kamitamo, the Kamina, la Mona. Hallelujah. Yes, and forgive me for that. But for the mere fact that I don't know, and you never came to me, it's your business. It's yours, not mine. And I will never say I don't care. I do care. Because in the Gabelli, Popan Chaman how to one how to minutes that still the outside. The town for a wet time look. Only so never lie. One what of la. Miss Kevin la would better. What I would be entertained to you. What I would be entertained to you. I know the guys as like you. Every young man do. Only an opportunity to rectify the mistake that they've made. But the problem is why? We cannot go back to yesterday. What happened is that we can't change. Again, can you take that out? And the same matter, it's also the my language, do unto others as you like them to do unto you. And power, sound like down, or say the word. Whatever, and that has to out. It's now so dead. You are. Oh, what that? It is Bukabe, Salomon, Mamela, di Keleto, Tantato, Il Muraka, Mamela che Puto Rueba. Uko Rueba, Utiam Yamusoka.
Because Lemna, I'm stupid. The table is waiting for me there. And let me tell you, the table is not a human being. How do they get the Satan? It was Satan. It's going to be the table. I don't know where that's going to. So I said, Satan, no son, who blame mama? In the book of Bible, Uhonuka. When the Basat Bobala, that Wakana Balas, Bukermarin, and Arkispel at Adam. When I didn't train, they can ratan, you know, near Shumon. Hakina Tabanabo was Tawtua, Markel from a coffee. Marcata Lenelli from Pamarutata. Impossible. Ukwai from Pam in Tata. Hurry. The children have the everything. The fasting. Everything's going to offer. What do you want? Right. One yes. Okay. What must I say? What must I not say? Just go back a little bit. Hello from Pam, thousands of people. Was said by the man. Madonna, they want to say how many people know that they will have 150%? Hakabarata keep breaking the Batavati for the Batavati, Kirutebato, Kirutebatana Bantu, Batimuki and the Batimu, Limuti. Kakolo kusisa. Est-ce qu'il y a des causes? Fais la lecture avec elle. Quand on parle à Kalona, haki ya kile zao ya kibani kia bwana kule parce que kwenye wale miti. Mudima kakata mtu mfati. Ile akama ile. Karata utaka kwa wale. Akita fira kama la buga Bible. Kapa hona nya balang burani on tshwarele. Ke a tsena na ditumelo tsena tsa fapane. Ditumelo tsa batho ha ke hola ntate molwaka ngwana mo ntate waka o nang le taka mo profita mantsopa. Hona ke utlwisang ka jeno re mopedi motshangane mo solo mokhosa hona le mo profeta ya itseng wa le lekola halo ke ba profeta batho ba akere ke ba profeta ene ka le go utlwisisa so ne kwa tla gore ke batla o sia e mo le e mo ka boletsele ka go tsenya le simple yana fela ya gore ha bo di mo tetsa Adama na Eva ba di mo ba bona ne mo ba ne go ka ba ile kwa batho ba pele fatseng akere so ba di mo ba bona ne ma I don't know. I don't know to go to the I don't know. C'est que c'est vraiment faire la télé. Guyo bana, guyo bana, guyo
Why? Why? Because hakuna mtu hata mimi msho hata ukali tena temtisho. Atatro ikhatela. How some good. You are not going to die. Also go to that. Whether you believe me or not, the choice is yours. The problem that we are making as black people is only one. We don't read. We are ignorant. Read. Modimo e sala le teng. O tla dula le teng. A bona modimo go bi. A romela Jesu. When Jesus can be put a fetoa, a tshwana le bangele, became the spirit, a ba motho, a kgone go dumela. Because when it's how can you say you love your father, you love your mother, you love your wife, you love God, you love them because they are giving you something. O le krata modimo, nna ke sebetsa tsa ke modimo, o sei ka dipoto mane se nna so. O twa o sei, o ya kerekeng. Every Sunday. O le tlo ka pela tsa modimo. Mara o so ka o mona. Amen. Why do we have orphanage today? Because one never did just believe. Oh no, Satan, where? Why is Satan? Oh no, Satan. Eh? What way? 50 years I do well. You don't deserve one. When I remember Mama, I don't come back. My nana said, what was the bad? O Papa la Caba, O Papa la Capa, young Jim. Legnano, the colonel of the Kentucky. O Papa la Caba. I don't know today. What the feel like that one? How bad the Babas? Who told that movie? Buka Jackson. Kalau jawabkan, di mana dia pilih usaha, di mana usaha. Setelah saya kabasire, buka situen, kali tiso, tersupileng, temanulutuin di konyana. Mika bona mitohong, dan ituna, edutin tironi, buka emolileng, kahari lekan, situen, kali tiso, tersupileng. Utua ole, kabona, kan itohong. Then they told her, I have to you. Book a history. They don't give us the name of the person. I don't think money. I think, Mara, only Kabod. I think. Now, how to pay attention to the two verses more. Make a bonara, you know, a mark. Let's see the yellow fair. Has it been yellow fair? If I kill you, let for one, I didn't let family. Legi, kimanga nang litutelo, ya upeta puta, lihu manula, tisong, sayon. Yes, the last part, the part, read. Me hune husi, emungu hodimo. Yes. Lai fati. Yes. Lai katrasi, huli fati. Oh, we don't see everybody happen that. You don't see everyone, the hodimo. We don't see everyone, the fati. We don't see everyone, the Yana no quero. Eu faço minha vida aí. Eu digo, então telefona. Eu digo, vai te bonito. Não, que mais é que tu quer aí? Tá vendo? Minha hulu. Que mais eu? Que Johanne? Yes. Obani hune usi ya luketin kupeta bu. Lui bala, lui dadi. Taba emu Waba hulu, uli huna, sili, bona, tawiyata liluku la chuta, likomela la tafita, isu. Oh! Lion of Judah, we worship you.
Bible is very clear. If the book of Bible is saying, when I look at it, we're just going to read it now. Who can you want to? It was a book. It was a kind of the first thing they got us made, I don't know what I'm but you have to. In you know that when I go to, and I look to Korea, come to the Lion of Judah. Even the town, the American president. So come to my kids. Come and get ahead. I don't kiss her. Now I need to carry. Now we are okay. Give my why my no. It's not agents. The Holy Moon. More than how many are you going to do? The first thing, most Saturday, how again? I said to them, how again? More than more the devil worshippers of the kingdom of the devil worshippers. Anything, how are you going to give an together? This is what it's like. Now the question is over. How is Jesus today? Kiman, I should look at. I need an answer. That's what someone is going to do. And it's only Jesus who can take or can open this book. He's just okay. I said never to buy. Oh, so many names. It's again. It's the first and six. We need the first. Yaba emong wa bahulu o re honna sille bona tauya leloko la Juda le hlomela la Dafita e hlotse e tle e tsebe ho pheka buka le ho manolla ditiso tse supileng tsa yona. There's someone, and there's only one person. That's you're even attacked. You're even attacked of Papano. Attacked to Kamaka, Laka, Doe. Or Isaiah Habua. Or Canary, Panicanta Kaika, Kiasha, Canto Sajola, Dibitalo. Again, a Kira fair. Why? The blood. It is only the blood of Jesus. And not the Savior. Why not see that down? Don't lie. And I don't want to lie. The devil is a liar. And until we look high, in the little you look at the empty. We are on Africa. It's in the church now. Oh my man, it's close to your eyes and your ears. How come on super cameraman and super loud? I will mislead. But it doesn't matter. It's up to you. We are going to getting a lawyer that can be moved. No, I'm not going to tell the facility. In the book of Bible, Mangelo, I tell what I'm fasting. I go upon a never run about. Has a upon never run about you. I told up another side. I am about Mangelo. You are very beautiful. Abba Fabana, why is everything that you like? With what I call. Get you. I finished the fast. Come on, not because nothing really fast. Because Satan has had a matter home. And remember that you Satan is the angel that has been thrown here. Hankamata. Hanan Kilamatai, Umukamubo. Satan, Hanamata, no. Let me give you a secret. The yellow year will have to fast. So look good. What's when you know the Namatama? Then one of the time, everything you know. Nearly 5, nearly 2 years, nearly counter, nearly time. It was everything. It was everything. It was everything. No, keep calling when you live. Kapala Satan, half figure. I don't just tell you. Oh, how come women? You find everything we want. Hey, 20 years back, keep on a book every. Satan is a one, but one fruit. Have some money. And what is it that we can do? And give them money. Why? And just give them money. They will never go to churches. They will never love their parents. They will forget about their parents. They will even forget about their children.
Bona, I'm a living example. In a TV now. Whenever the TV level. The current TV level. We're not raising our children. TV is raising our children. What education is the TV giving to your child? You told me God. You believe God. How can one of how? What's the matter with you? Give us a we'll never understand. Why? I am not castle by the way. I'm good now. But what I can't. I can't. I saw how my man give me a little. I'll tell you the that was the reason. How about catching you something? Is it because when I never moved? I know you are there. Do I know you? Kau fela haruna le baloi. Amere he told them that they don't have to say something to the minutes. Buka ntse ya tsepolo. Kgaolo e se ya botshilela. Imana e twa ho ya borobong o isa ga re shimile na le metswiso. Sehloho ho manolwa ditiso tse tshiletseng tsa pele. Itse hobane e manolle tiso ya bohlano ka bona ka tlasa alitari meya ya ba bolaetsweng lentswe la modimo le bopaki boo ba neng ba botisitse ya hua ka lentswe le phahamileng ya morena ya halalelang wa nnete o tla dieha ho le hokae ho ahlola le ho lefetsa madi a rona ho ba ahileng lefatshe. Mamela e re hona le batho somewhere somehow ba persecute for lentswe la modimo. How can I know to Jesus wapila? Sebeletsa modimo. It's a choice. About when Jesus will kill for wine. I don't mind, I don't care. It's fine. Jesus will kill for wine. Okay, who look at what I sebeletsa man? How we can by immediately refusing Madame Jesus, you are persecuting him. Maramo, Ibua, the truth is there. Ibua, come out. What does Samaha, Bala, Babula way? There are people that life will be shot by us on this. That's why we say, how far have we keep the don't make a mistake. But no, you are careful. If you didn't want that different, can you come out of one the car at him? The car. Like you can't do anything. You cannot tell me let me give you a secret. Because I was a vision, I was a boy of 15 and 18 years. You couldn't have been to make a young television. In any of our come in a day, another one. You must never come here to me. It's our dear part. Una batho ba sa phomola ka ho ba le ditshiu tsa bona di hafotswe ntate modimo dumella satane a lo hlokofatsa joko empa o re ho yena o ska thasha moya wa hao now hona le batho ba hlokofetseng mo ba kupuweng ke bo mang kae ka tasobetse ba hlokofetseng batho ba hlokofetseng ba re ho ntate ke bona ba re ho ntate modimo nako e se e kae ya hore ba ne ba ntse ditshiu tsa bona di short ba are you prepared? We are Casolo now. Who can find it? Can get anything to some of it? Amen. It's a tell one is. Ba kohlanka ya bana ba bona ba satlang ho bolawa jwalo ka bona o tle
e be e phethela Yes. ka taima Yo. ha e manolla tiso Yo. senela Yo. mme bonang Yo. tshisinyeho e kgolo Yo. ya lefatshe ya e ba teng Yo. letsatsi la e ba letsho Yo. jwalo ka mokotla wa boditsi Yo. mme kgwedi ya e ba jwalo ka madi dinaleng tsa lehodimo tsa wela lefatsheng jwalo ka difeie tse tala ha sefate sa tsona se tsukutlwa ke moya o fokang ka madi Ke kopa ba le 13 number 7. Kopa le verse 13. dinaleng tsa lehodimo tsa wela lefatsheng jwalo ka difeie tse tala ha sefate sa tsona se tsukutlwa ke moya o fokang ka madi Empa ere yaba e mong wa baholo o a hlamisa molomo wa hae a re bana ba apereng diaparo tse telele tse tshweu ke bomang. Bana yaba e mong wa baholo o a hlamisa molomo wa hae o re bana ba apereng diaparo tse tshweu tse telele ke bomang. Bana ba apereng diaparo tse tshweu tse telele ke bomang mme ba tswa ka re ho yena monghadi ho tseba wena a re ho nna ke ba hlatsitsweng a re ke ba tswang mahlomoleng a maholo ba hlatsitse diaparo tse telele tsa bona madi ba di soufaditse mading a konyana. That is your answer. Ba tswa mahlomoleng a maholo ba tswa ba apere diaparo tse tshweu ba di hlatsitse mading a konyana. Nothing else. And ka melomo ya bona they have admitted ba dumetse go Jesu o hlotse bona. Remember ntate modimo o dutse tironeng ya o tshwere buka e le buka ba it's not me e re ha ona motho ka lehodimo ha ona motho lefatsheng le ka tlase metsi ya kgonang ho iputa e re the only person ya kgonang ho iputa ke tau ya lekola shoti ke Jesu. Buka ye e ngotswe bomang e re e ngotswe ka ntle le ka hare ka mantswe lebitso la hao le teng ka hare ka moo ID number ya hao e teng ka hare ka moo. Ke mang a phamisang letsoho a re yena hayo Home Affairs. Re tsamile metelele ka Home Affairs. Wa tseba hobane le Home Affairs e se mo bana gore re tsebe ho tsebisa batho ba le South Africa. Ho na le batho ba bangata ba patlweng ko South Africa mo ba tseba sena ID. It's because ho na le batho ba emetseng an opportunity to strike. There is someone who has a shot and you don't know. Oh. I'm telling you right now. How to Thomas go high? How Sakatela go? You don't remember myself. Bana ba rona ha ba re rate ha ba re hlomphe empa ba rata dintho tsa rona ba rata mafa a rona ba rata dintho tse re di sebeleditseng ka thata. Bana ba bitsa kafa bana ba bitsa kafa o tsamaya ka setla se sotheileng se sa tsebong ha bo sone ke kae ba tsamaya hodimo mang o tla bona mabitleng me re fihlang teng. Ho na le a mang a wetseng ka nkgono ka Sesotho ba re lebitla la tlameha wena. Ho na le a mang a wetseng ha o sheba morwa wa hae moradi wa hae o nyetswe ke doctor o dula in a mansion ha kena ka ra rona o rekela bo Glenfiddich ke di tsebela kae o rekela bo Flying Fish. Khono ore Jesu ha bua le rona ore ke nna tsela Yeah. le nnete bophelo bo sa feleng ha ona motho ya tla ya ho ntate kapa ya tla kena ho ntate ha e se ka nna o tsamaya le barutwa ba hae ba 12 ha nako e fihla o re ho bona ke a tsamaya ho tla hae o re tele tsamaya se ferekana ke a dukisetsa bodulo hore ke re mo ke leng teng le lona le be teng empa dulang le ntse le itukisitse. The man is God, has done what he could do. We have the son of the family has spoken, but we must meet again. Why should they tell us to hold?
For the past 100 years, ha re sa etsa ntho tsa bo mabulane tsa botladi tsa bo mamma. Ha re sa le bollong. Ha re sa tsena le thithana. When are we going to do that? Someone from Phosphorus, someone from Natal State. It's the time now that we come. Yes, indeed. It's the time now. But the question is, now don't talk to the I start to confess. No! How's the move? I don't want to lie to you. How's the move? How many of the family of you who can stand up and say, not what you think stand up? No. Therefore, which means if Ofanaka sentence, 10 words. Someone has Fanaka sentence here. Is it still going to be 10 words? No. It's either two things. It's going to be more or it's going to be less. It's life. It's like that. I've been reading here. What I've said here, some of those things are not written here. I'm interpreting them so that you can't see some of them. Just ask you, how Saratim one day? Who Saratim who don't know how? Almost really can't be of pen. Urata Mudimazo. One again, no more like you. Utata, I don't want to show how. Utata, I don't start I'll get here. Amen. How long I let you come here? How long did I take after my reference of men to do? Mushari. But never catch it up on my one matati. One word had it, never a civil one, a civil lawyer. How do you look? Just can make it look. And I mean on H4. A super naked that you it will not know yet to high 4. Come on, someone. Oscar super come on Archimology because we are a hotel away. Come on, Thomas. What you need to say, do yourself a favor. Say to one name, be blessed. Come on, everyone. A4, it will be blessed. Como super come on. What a hotel the way. Every day, it will not hotel the way. Again. Amen. How's on? It doesn't matter. What are follow? How's our follow? What are follow? Amen. In Nazira, in Nete, they were pillow. Or Safely. Yes. You have to make a one now. The Milawaka, the two Sotaka, who do have to play in that. We didn't wheel about. Now we know what the world was going to. Ubuye ko Moshe akabua na mtumara kanaje abua ni Moshe ekila Moses okolo desile ekila mara muti Moshe ulmula wachaba kabayo mara muti bole amhoma amunta alonta bana ba Israel muti ba kabua muti ba ka seventy wala ka mwa ontole kulo ya chana de nachi kubali wena semeni ya Uno imahao, kima urahamu fikira wena, tintoni yetaha. Wabana mulo iwo, wada nebadisi. Hati buwa kama loi, uinane la kama rita. Atiki buwa kama loi, wani hao fikira kare femen. Para khadi ya sofiki, ntoni kaseta ha. Malume ya sofiki, ntoni kaseta ha. Ntatebula sofiki, tekasi muntimani. Kibulo iwo kibuwa kama ho. Po wena uwo sema, po buche. Lawyer, come on, wow. Lawyer, come to think. The village can shake at the capital. It's not been fair. Because even now, the Tabata defended it. In the Okakera. But yes, you had to my thing. Okapa na Lebanon baby. When in Batamaya. I can't ever see with you when I'm at all. Ora hobona igua kama ba re bua ka Jesu wa Nazareth ya thakisiwe a bolewa ka setlogo empa batho ba motseng mo ba ne ba tshepile ho yena iri buka Bible Jesu a tseka wa feta a tseka re wa feta kanti connection e tla ba teng ho bona ha connection e ba teng ba khutlela ho yena ba re ho yena Julia, no,
ha mathata le teng etsa se ka Maria ya maotong a Jesu le re hlala nathi Nkosi le se le shonile la dula le gona morena le se le shonetse empa ha o le boima mo le thata ile Nkosi uyazi Nkosi se wena o mona sona etse wa ka sebeditse a sebeletsa ke kopa o sebeletse Modimo nakong eo sa lona le mane etse ha matla fela hore a kgone ho sebeletsane a ke ba tsona ke a kopa ke a hlompha ile ke mang ka mang le mang ke ka pele bona di ka ba eme o ska ba pa tse ka se metsi fatse o ra tsena Modimo fela empa lona ke a kopa etsa connection le ka Modimo nako sa le teng ma ka sa teng e ska ra tsona le nna o so le scrap o so o etse menu o so sa mo tao sheba o mo sebeleta Modimo ha ona Modimo ya ka scrap ha ona Modimo ya ka ho empa o no le ho o le motho ha ke kola ta wakana ke rata ho bua mo go Christian go tshute wa ne ke nna tse tsileletse ke mo tswana mama ke go ntshwanela ha ke le go wena o mo lo le sa bo le hampe ke tswane ke hlalosa wena ka bona ba ha ka polelo ya hao o ka etsa ntho di etsahale o ka etsa kgotso o ka etsa lerato o ka etsa mohau mo leng teng lapeng la haeno motseng wa haeno wa etsa Modimo a thabe a o thabela and then how come on kana bitinka pana sama bitin kana beri mu ka sa on tati ba ka kana kapele sala wara kiruna ba ka tela kan da tike ko ne biflo ka te so on tati ba te on tati ba ka ya le buha. Can we all stand up and pray? Okay, can we keep quiet? Silence, please. Kudimun tate, kudimun morat, kudimun mayaw halalelan. Kuna milwang tangka bahawal tau sabay sa lobe mo sa nitintin. Natenda pili Modimo akakawa ni wena kwa natenda kama kama tule tele Modimo. Wewe unapenza katika familia kena familia hayo Modimo. Ifetule iyetse dibupa tse ntjha. Haba murata ba etse melao ya hae. Haba murata ba hlomphisana se hlompha a neng a se rata ba tsamaetseleng ya hae. Itse yena hae tema le fetile. Tatekisana shaba sa hao. So ke le ngwasitisa ka tsatsi la kajeno sa ta Modimo. Ba ikgethetse sona ba inketse sona ba Modimo ya halalang etse tsae mo le mo mohau etse tsae mo le mo molemo Modimo mo a utlwe bohloko teng Modimo tlo sa bohloko bo mo a thabile teng Modimo eketsa a tsa o rate a o hlomphe ka mehlare ka matsatsi a tseba bana lefatshe le a se la bona le mo tlo sebetsa mme ha tshebetso le kontraka di fedile re tla kgutlela lapeng e le mo wena ntate ka tsamaya re lapeng tsa fana beidi mme re kopa tsela e ntle ditsong la ntate ditsong la mora ditsong la moya So which means
Kapa baruti bo Facebook unate la family abambata kama celebrate baruti kama kamera mkuu tapeleni kamera baruti kama Mutasa zimutia ajanga mkitiwe ndio twane vile kama halite mkwela wankupa nyama nota ngakabo kinatsela nete kwa mrena ya kimela ngona ashule akike ya ashule uyaphila kubulela mrena mrena naneide memrena latile hawubokwe bisala mudimo amen. Sunday. Kamu,
Tukienda kama neno.